Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back guys. Kembali lagi bersama saya. Mantap guys. Kali ini saya mukbang lagi guys. Tuh, guys. Mau ayah nonton tomat di lencahan guys. Tuh, toppingnya guys. Guys, oke guys. Ya guys, guys, tahu naragra guys, depan. Guys, minum lah guys. Dandang guys, tuh, dandang. Bengik. Langsung guys baca doa heula. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Baca doa heula orang Amerika. Yuh. Gaskeun. Gaskeun guys. Tah guys. Guys. Tinggal guys. Wah. Langsung balawakeun guys. Gak lang ko. Kuman. Tomato. Ayo guys. Orang Inggris, orang Amerika culin Garut tuh ke Jakarta. Orang Gunung Haru guys. Orang Indonesia guys, tampil lagi guys. Salam Indonesia guys. Ini my name is Sandi. Lagi eating. Udah. Mana tongkolnya guys? Ini ke tongkol. Oh iya guys. Iya guys. Tongkol. Oh guys. Oh kamarana guys. Wait. Oh guys. Guys. Diawur. Oh guys. Mantap. Orang Amerika. Gimana? Mana toh? Orang Amerika. Di Medan guys. Kalau orang Amerika, Jepang, Chile, baru kasih balah mana ya? Salam si Abdul. Capek. Amerika mau tongkol. Masih tongkol. Tongkolnya guys. Mantap. 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 Oh itu guys, tadi guys. Saya guys, yo guys. Đây guys, tadi guys. Lewakin guys. Segar guys. Kayak jeruk. Di Amerika cas karusan aja guys.
Guys, oh guys, non cabe, yuk mah guys, tuh cabe. Wah, iya karena dahar Indo guys, Indo teh campuran guys, tuh dahar ya, campur tomat, buncis, tongkolah, pokoknya mah, lencah, tuh guys, nah iya, yuk guys matak, yuk deh, semangat. Mantap yuk pedana guys. Segar. Langsung fit. Soledad guys. Mantap guys. Tomat sanjung guys. Tomat sanjung guys. Kongkol. Kongkol guys. Kongkol. Mantap. Bunyi. Jadi kamu juga guys. Dari Indo guys, dari campuran. Orang Amerika, ya buncis tuh, guys. Orang Cina, entah. Yuk, yuk guys. Yuk, terong, coba kompor guys. Mantap. Bagus banget. Guys, yuk masuk ya. Mantap. Wow. Tahunya guys, tahu. Menjadi asli Indonesia guys, no KW-KW. Asli Indonesia guys. Guys kebulan. Kebulan guys. Kebulan. Minum guys. Minum teh. Letter. Minum letter. Finish letterna. Finish orang Amerika. Mantap. Mantap. Angka mana? Betul angkat jauh tuh. Jagung.
Mantap. Mantap. Dan annyeonghaseyo guys. Jalan sana guys. Gas gandeng gas. Ginong yuk. Enggak guys. Gila dah yuk. Nonton badai. Kalau saya empatnya nih bang, terus nanda. Kembali ke Indonesia. Ada di Cibicu. Ada di Walahangan, di Pasar. Jerman. Ya saya pudin untuk itu berjuang. Sayap ke Udin, ayamnya berjuang. Tuh, ada YouTube gerak. Mana YouTube mah, mudah-mudahan. Mantap ini. Ada ikan buka bapak di rumah di guys, ada penumukbang guys yang dan berposisi. Woi. Tinggal guys. Guys, stadion hujan guys. Guys, stadion hujan. Kanyawan ini hujan ke sebenarnya itu. Tebeak-beak guys. Guys, buat.
mantap. Hmm. Apa ya? Maksudnya dewe san mandi ku ke sini. Eating, Lain gitu. eating, eating finishing. Hah? Anjir, aing. Amerika eating, eating, eating finishing. Finish. Kan bawa ke sini. Alhamdulillah finish guys. Tadi piporna geus guys. Pipor. Akhir aing. Ya letter guys, letter. Di orang mah letter. Kasih mah tai guys. Ini pengalaman guys. Ayo. Kita tinggal guys. Oh iya guys, ini lah. Wah, atas guys, tuangna guys tuh bersih banget guys, gimana? Salam lah ke orang Jerman, si Lilin, bojong salam, jalan mari sekitarnya. Salam ti Ucup, Angkum, saya gimana? Yo, salam ke sadayana pokoknya mah nu di Arab Saudi, kata sila dadah, goodbye.